Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал базар YouTube каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр. Биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Кеңеш айыл аймагында жайгашкан Шаңкол айылына келдик туугандар. Ушул жерде бүгүнкү чыгарылышта анда алдыбызда турган мына ушул көк ат тууралуу, көк аттын мүнөздөмөсүн бир чекеден айтып берүүнү баштасак. Assalamu alaikum. Сейит ака. Иштер жакшыбы? Жакшы болду. Ден соолуктар. Аттырса багыпсыз, а? Кен көрүшүп коелу. Иштер жакшыбы? Сизби? Аттын мүнөздөмөсүн бир чекеден айтууну баштайын. Сейит ака, аттын жашы канчада? Аттын жашы жаңасы болду. Жаңасы, а? Жаңасы. Жаштайынан бери кармайсыз да буну, а? Полтора жаштан бери кармайбыз. 1,5 жарымдан бери. Аттын алыки сынында сөз жок чыгында туугандар мындай бир атты сындап көрүңүздөр. Ат кандай ат экен? Аркы көрүнүштөрүн дагы сиздерге кеңири мындай соорулорун да көрсөтүп кетейин. Сейдек аттын нарак берак бастырыңыз гана. Басындай. Мына кеңири жака. Чындыгында бул атты ээсинин айтымына караганда азыр өзүнөн дагы кеңири сурап билебиз. Буга чейин багууда көп турса керек. Сейдеке аттын сууту келгенби? Таш суула калды. Суула калды. Улактарга, жыйындарга чабып көрдүңүзбү? Чаппадым, аза чаппадым. Чаппадыңыз, а? Иш. Улак көрүлөк бул. Улак көрүлөк. Бирок эч бир сынап көрбөдүңүздөр. Жок, көрбөдүм, азал көрбөдүм. Bunun parodası qanday şunda? Bunun parodası Şuna to'xtatыңызchi. Bishkekda bo'lganmiz, Bishkekda. Bishkekda va? Ortga putu qo'li tik yo'qlar ekan. Qarmog'ingga jo'sh, ha? Совсем jo'sh. Qarmog'ingga jo'sh. Ichida jo'sh. Otdagi to'g'onlar biyiq at ekan. Biyiq at ekan. Bo'yi qancha chiqadi? Boyu o'sha qaqaqqan 1.63 deb chiqadi. 1.63 deb chaqalgan. 1.60 taza ekan da. 1.60 taza. 1.60 taza to'g'onlar. Ko'rdingizlarmi? O'shanda qora bayroq qo'la bizning o'zimizda. O'shanda o'sa edi. Qora bayr, ha? Tishin ko'rsataylik va. Qanday dedingiz? Ostuna sayd dedingizmi? Tag'indasin. Yo'q, bu yoqdan, mana bu yoqdan. Bu yoqdan. Yeymi sen? Tak. Bir açıp ko'rsatingchi. Aç. Ne jo'q bu yoqda. Bu yoqda jo'q ekan. Sol yoqda kichkina. Sol yoqda. Osti yoqda kichkina börtüp qoldi, ha? To'g'onlar ko'rdingizlarmi? Chindyg'inda esebi diyqanchilik ekan da. Diyqanchilik. Ikki kishidan diyqanlar deb aytsak dagы bo'ladi. Atlarni chindyg'inda hozir bog'larindagi жақсы qilib geliştirip aytат. Sizler özünüzler dagы atqa bağ beringizler, bağlaşıp görösüzler gelip. Qandayгы bir narak жүгүрүп көрөлү aka. Oldu, çok görөбүз. Kısa koy beriңиz qana. Bayagындай заборга кирип кетекеyi жок. Бирок кыска жер да. Мына кыска. Bir koy beriңчи. Жаныбар. Болду. Sindirdim almanı. Allah sındırdık. Nereye kılayın? Oldu. Kıska yer ekan. To'ra tushunaylik, kıska yer ekan. Ya, ulaqchilarning puti odam qattiq o'raydi. Yaxshilayapsizmi? Yaxshi. Ulaq chindyg'ida chappapsiz, ha? Tarbiya kerak. Atqa? Atqa tarbiya kerak. Anda boğasına geleylikmi? Seyit aka, mına көк аттың boğaсын qancha dedingiz ham? Bo'la turgan qilib aytingchi, yaqinroqli dedi so'raydi. Bo'la turgan nimesi 220 ming so'm. Kemi bormi? Kemi var. Dadil kemi var. Yaxshi, ha? 220 ming so'm kem bormi to'g'onlar. Bog'lashib, baylanishib ko'rasizlar. Sizlarga bunday yaxshi qilib aylantirib ko'rsatayin. Ko'rdingizlar, o'ta. Dehqonchilik. Ishga sol ko'rmadingizlar, ha? Yo'qkim, qolganam yo'q. Hech narsani ko'relakdan. Uyurga da qo'yilib ko'rilak. Qo'ygan yo'qmi? Nega? Chindyg'inda dehqondan to'g'risini aytdi, tarbiya kerak ekan. Otning boğası aytıldi. Kemi var, ha? Kemi var, ha? Kemi bor to'g'onlar.
Bağlaşıp göre бересizler. Ottun sınında söz yok sındığında.